Me mo nya ho ntia sɛ Ghana fo mpanifo ni nyina o ma jimi anya dia na agrada o metima jeli no amfa mo nkwase ya nkora my games fa mo kwase ya nkọ o mutimi jeli na agrada mpanifo ni nyina o mudi na agrada entinya dia o metima jeli no Ghana prosifo nkwase asem saa o mu nyina na agrada na o madi na enti no anya dia o metima jeli no mo fa mo kwase ya nkọ pe ba bi kura na sisi a mpese pani bi ba betra TV so ba be jimi biem ese na agrada metu ya ahe 4.5 billion bia mo fa mo jimi enkokoda sisi akura mo chom say youth president na ba me ba be kire mo nyansa na agrada o ye kronfo so atiase na kwase ya chi krofo techi amu ase ya mo muso metu ya 4.5 billion 4.5 billion no na metu ya na fe wo mo konsa nkwati na o man mo nko jimi biem kwase ya obi ko wi antos ne board ya na majeli ni pa no akwadam Ghana fo mu nyina majimi Fida presi for no so besi soldiers for no so ne judges for ne lawyers ne mu nyina ma yankwasiafo ma jimi mo fa mo jimi yenko nipa mo ma tene rare handed so ya krofo abo Ghana mu nyina akro no nipa mo nyina ma che no rare handed so abo Ghana nyina akro no ma che no kwasia muso wom na metua sika na mu nyino e wa mo na ma hu se wa ta asole da wa ba beto akro no bo no so mo fa mo jimi yenko my games no ya bro hwe every bia dura mo timi me jimi nkire ebiem my games no masa ya twam kwasiafo na agrada kwasia mpani betina TV so be bokro no be hwia obia kwasia afi na mo se mo fa mo jimi ekura nkope ba bi na youth president na kasa no kwasia mesi Ghana any president bi na nado dan kwansi akunya no so bi papa Africa mia na mebu me man na masa mesi obia fa ne kwasia nkoda o mia na mebu me man man no mia na mebu ma ade na nado dan kwa fa kwase akura kope ba bitina na yanwe ho me say na agrada ye kronfo a wa Ghana nyina na jimifo nipa kwase nipa no na betina o man ma bo obi akro no kwase mo kire no a mo si ye ma ne be na obi kwa kone ntokwa na ma jeli no 4 years no dam kwase afo ma jimi sa ade na bibini anga sa wa jimi sa nti eya me kwa mtime twe ho ase nyankopon kura bo bibini be ye den Number one eti ho a besi na odidi number one adena Ghana fo mpanifo ma jimi ana yekase ma jimi ana ya mofe yekase Ghana mpanifo ma jimi o mu ye nwan o mu ye mponchi o na ya mofe kwasia na agrada wa wia Ghana mu nyina enam se ne twa kankan we odbe momadi nti no na ne mu ntimi njeli no amoa mo TV so kura me press conference bia me jimi mo hokura bia mo jimi kura dodo na agrada hu nyunyu ne twa kankan we ya police fo mpanifo na MP fo na kwasia ministers kwasia fo mu be kodi nti no na agrada mu ntimi nchini ntum mo fa makwasia kura ngope ba bi na nwan wa jimi sa ade ya from papa Africa obi afa ne kwasia nkonkoda ye pese betina na agrada hu sensem kura bi ye kura de ya bre ya so ne ye ya kwasia moro sole ya no pa kuro nya de ani ni ye omoto na kwasia Ghana sikam de to dan ma shawofo abu abese ko he moro wakọ abum na maso abo sa jimi me se empanifo no mo be crash ela Ghana obi oba be nkwase ade bia papa Africa be ba be kirem akromfo ye be ba be wiade ma be kire o mase manya be kire o mase ye be kire o enti mo fa na agrada fa na kwase ya nkode twa kankan na police fo na dia na afa die kwase afo enti mo ntime nkire no aboa wo be ko Ghana ne paidu ya be ko school de na teacher ni akunya sote na ko fiado mo wanim tantan wanim se watwe ganka na kwasia wo betina TV so a na eto akese na promote gayism prostitution na be promote wo TV ko fiado mo na pani pa na nti wo de wajimi ajase me o ka kire boni kra wanyini so okro mo panifo nyina timi agimi abom sa akwa o so ka kire boni kra wanyi na afedi e ba bia duru wo abe crash do baskal ka so fa nguro no go ye ndi agro boys na ni abido mesti wo abe crash ne abe crash ebibi bedru na nado dan kwa ni ti don sekube wote yi akunwa so otofo se o ya president na ya kra de yanyante ne nka kra kwasia mo de convoy din ba betwam wa nso kwasia ne be hu ne se taxi kura na etwa mo fa mo kwasia kura nkoko e wo paramian ne se man me na mebu ma de president ne na mete so na me de twini Jonas I am a vice president bi ani ma MPP fo na NDC fo nya mo fa mo jimi nkoko pe ba bi kura ntana na me pe kura se kwasia fo mo ba be tena kura be kasa biom kena Japan wo de wa jimi a wo panimu a wa jimi emra me tena TV so kura me kasa biom ye pese be te won kan biom na me I will expose this one I will expose kwasia fo emrante ne gu obo ase gbokoro no anu de mutimi nkwache wom TV so na mo betena na jimi sa kwasia be kakra mo romo nyina be twintuo because adwuma ni oman ni
aboa musu mu mie bi enwuma mie nya bi nya yeso be gina mo so sa mo fa me kwase akora ko pe ba bi na sisi a mo pia video no so na nko pia video no so na nko na me kanya sasa mo kire nkwasiafo no mo ti Ghana wo mu so wo de na wo gimifo wo wutimi ese wo man na wo watwa plane ticket de wo makogu abroche so mo ko school na kwasia wo be ko school bi mo teacher ni kura nya kunya so na kwala mouse keke kura wo hu bi da ya draw mouse ato board so na ode ne nsa kwasia me se bibini bi agimi na ene o man ba akwa ya team nipa da sane be ko school from KG aba be SS Obako school nyina afiri KG aba be SS no awie wako SS nyina no aba be wie university level 300 no awie na for ton nose mask wasia na bi ye mobile money ne transfer wa jimi ade na mampani from jimi sei o fa mo jimi ye kura ngopɛ ba bi ntina me president obi ano ne ka mo obi ama metena TV so me mind games press conference bia na agrada ensensem ni nyina mind games empanifo na ne di ne twa kankan na won person machi na tum ministers for nkwasiafo na ne di na agrada ne hunyanya ne twa kankan na ministers for nkwasiafo na ne di enti na o muntime nche no a short message na me de brem boy quick warm up na me de brem me say na agrada anya de o metima jeli no ne ekoso ni nyina mind games na onya kwase akora na Ghana mpanifo ma jimi kura na nka obi ono abo omanmu ni nyina akoro no wahwia obi abo omanmu ni nyina akoro no na besi na muntime nche no na kwase obi ko bi antos ekokon ntokwa na ne ma kire ne ma jeli ne 4 years mo bi amfa ne kwase ase fa kwase Solomon wa jimi anya live esu se wa jimi e ma ha na ma jimi who should be careful kwase ya e ma jimi ho kora sisi ya na nya sense ma beti afa onu kromfo ho no kora e beje wonsam e mala ni so ma jimi ya ni na abre ne ye kasa kwase ya se na Ghana ya poto akra kumase Ghana bon kan mo bi amfa no ma jimi e wo line so ntimi ntie no kora na fa kwase ya free line so na wo me betie no nhye na nkwa kiri abo atan ana agrada atwe kan we ashawo ni kekire we ashawo slekwen konfo we now mampanifo ni twe kan we madia ministers di MPC di prosifo di fitafo di ayifo di alangard fo di ntino waye bone a obi antimi nka wa jimi saaden famo jimi yenkope ba bi ntino ni abrem asiafo nyan nipa kromfo ni timai mu ntime nche no na mo wan timai mu ntime nche na mo wan na mo wan busu ano no de osori anopa no watwati no de milk mienu aye na wanom na ye de chase yentna ase na komunku en moa fa mo kwase yankoda kanu kra na kire won ntime amasa ne de mani abre mo obi ama magim ene de mani abre Solomon wa jimi afa kwhye o maame ye mo no nso anwo foforo aboafu wa jimi fa kwhye o maame ye no anwo foforo ne besu nyansa kwase Ebiribi aduru Ghana ya ntena ase mamu njimi nkyire ye biem ye ba kirem wo ba jimi bia so ye ba kirem wo ba jimi bia ba kirem kwasia hwese na boys ni abre to the stance boys no bonyom de mamo yi boys na bonyom de kirem se munya study na ba bia sisi o man na duru no man no wan hwa o mo betwetwuo boys na bonyom de kirem da bia man hu se mo de montie obia because mo na mo yire na mo man na mo planafo ni nyina kwasia mo de daka mu ni ade na mo twa manum ne team ana nkrofo magu akura ase na ensu a omo ni nantwie no mu nsu obom ma jimi saade aden ma jimi saade aden na me ba twa ka yese mo ho adaje me mra me krokro wana mo fa mo jimi ekura nko na me krokro bia wa ha wa jimi fa akwase akura akọ kwasia wa jimi bia me be ka chiro straight fa wo jimi ekura akọ pe ba bitina enya nkro na minudi wabodam asia yesimi suru anka mebe yew fa wujimi koda kra me se ebiribi adura se ya mampanifo ne Ghana mpanifo na ayomadwe so won be se wo man na yesu ebedi o matam ye ntwituo ye ne wo meko ye ne wo totobo ebedi watama na akọ ho opanimu bia oti umantem a wojimi bia no me number ne 0240317159 fa ne di ma me di na atam keke kwase MPP fo ngwase afo ne nyina se ma yi o mafiri o man nim mi ana mebu me man isi amiana me president na Twene Jonas na me vice fire from above Oheneba David and ye advisor obi afa ne kwase yanko na wo na na adwe quick warm up say na adwe mboni wo begina wo na ye tisika so ye tisika say na wajimi sa papa panim wan wajimi to de woni ba na wo wasesa wo makogu obi ma so say na omo de omu nkoko school ho na kwase ya wofo ne kwa akọwo a na nipa ba mienu eda bed ba so na kwase ya ebi eyire mo de da fo mo na ye je o ma wo enye jimi na bibini wa jimi a
obi mo obi afa na ho ma wa jimi ameka kire Solomon wo be ba line so be jimi a kwasia na wo na nando